முதலாவதாக ஆசியுரையை வழங்குமாறு நாகவிகாரை பிரதம குரு வன மீகஹஞ்சுரை ஸ்ரீ விமல தர்மதேரர் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். சர்வமத மகாநாட்டு விழாவுக்கு வந்திருக்கு ஹிந்து மதகுரு எனது சங்கத்தில் தலைவர் வணக்கத்துக்குரிய கிருமானந்த குருக்கள் ஐயா அவர்களே, சிவபூமி சங்கத்தில் தலைவர் கலாநிதி ஆர் திருமுருகன் ஐயா அவர்களே, அனைத்து குருக்கள்களே, கத்தோலிக்க மதகுரு வணக்கத்துக்குரிய குரு முதல்வர் ஜபரத்தம் பாதர் உட்பட அனைத்து பாதர்களே, சிஸ்டர்களே, இஸ்லாமிய மதகுரு வணக்கத்துக்குரிய மௌலவிகளே, அசீஸ் மௌலவிகளே, சுப்ரியான் மௌலவிகளே, கலீம் மௌலவிகளே, அனைத்து மௌலவிகளே, பௌத்த மதகுரு எனது கருணை நண்பர் இந்தியாவத்தில் விழுப்புரம் மங்கள விஹாரத்தில் விஹாராதிபதி சனஸ்கல இந்தரத்ன தேரர் உட்பட அந்த பௌத்த மதகுருமார்களே, எல்லாம் மதகுருமார்களே, இந்த சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருக்கு இந்திய துணை தூதுன் செயலாளர் பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, இராணுவ அதிகாரிகளே, புத்திரஜீவிகளே, மாணவர்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது சங்கத்தில் சார்பாகவும் இந்த பௌத்த மதத்தில் சார்பாகவும் நாங்கள் முதலில் கருணை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். விசேஷமான இந்த சர்வமத மாநாட்டு விழாவுக்கு கொலம்பிலிருந்து வந்திருக்கு கலாநிதி ஜான் பெரேரா ஐயா உட்பட அனைத்து இராணுவ அதிகாரிகளும் போலீஸ் அதிகாரியும் அனைத்து மக்கள்களே, விசேஷமான இந்த சர்வமத மாநாட்டு விழாவுக்கு நோக்கம் வந்து இலங்கை தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் எல்லா மக்கள் ஒற்றுமையாக போக நாங்கள் மிகவும் காலத்தில் நாங்களுடைய மதத்தில் எல்லா மதத்தில் சார்பாகவும் விசேஷ போதாகளையும் விசேஷ புரோகிராம்கள் நாங்கள் சேர்ந்து 23 வருஷத்தில் நான் யாழ்ப்பாணுக்கு வந்து 23 வருஷத்தில் நாங்கள் ஒற்றுமையாக வேலை செய்கிறது நாங்களுடைய ஹிந்து மதகுரு கிருமானந்த குருக்கள் ஐயா தெரியும். இந்த நேரத்திலே நாங்கள் எல்லா மதத்தில் விசேஷமான சொல்லவனும் அந்த கிறிஸ்டியானி மதகுரு பாஸ்டர் ராஜாவும் நாங்கள் இந்த கிறிஸ்டியானி மத தலைவர் வந்து நிற்கிறேன், அவருக்கு வரவேற்கின்றோம். இந்த நேரத்திலே நான் முக்கியமான காரணம் வந்து நாங்கள் இலங்கை எல்லா மக்கள் சந்தோஷத்தில் சமாதானத்தில் ஒற்றுமையாக இருக்க வேணும். இந்த சர்வமத மாநாட்டில் முக்கியமான காரணம் வந்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேணும் மாதிரி தான் இந்த மதத்தில் சார்பாக நாங்களுடைய புத்த பெருமானும் இயேசு பெருமானும் இது இஸ்லாமிய அவருடைய முக்கியமான தர்மத்திலும் ஹிந்து மதத்தில் விஷ்ணு சிவ பிரம்மாதி திமுர்த்தி சம்பந்தமாகவும் நாங்களுடைய எல்லாம் சமயத்தில் இருக்க முக்கியமான தர்மத்திலே நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கத்தான் நாங்களுடைய இந்த மாநாட்டு
விழாவுக்கு முக்கியமான காரணம். இந்த காரணத்தில் புத்த பெருமான் வந்து நாங்களுக்கு 2600 வருடங்களுக்கு முன்னரே சமாதானம் நல்லிணக்கம் பெற்று உலகத்தில் முதலில் போதித்துள்ளது. இந்த பௌத்தம் வந்து ஒரு மதம் இல்லை, அது தர்ம போதனைகள் தான் நடக்கிறது. இந்த தர்மத்திலே சகல உயர்வதும் தொடர்பான சாதாரண போதனைகள் தான் உள்ளடக்கியது தான் பௌத்த போதனைகள். கருணை, அன்பு, அவிஹிம்சா இருக்கும் எல்லாம் உயிர்களுக்கும் மதித்து உள்ள தான் என்பன புத்த பகவானுடைய பிரதான உபதேசம். இந்த தர்மத்திலே நாங்கள் எல்லா மக்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். இது புத்த பெருமான் சொல்லியிருக்க ஒரு மதம் மாதிரி இல்லை. எல்லா உலகத்திலுக்க சக்கர உயிர்களும் சந்தோஷமான இருக்கத்தான் புத்த பகவானுடைய தர்மத்திலே இருக்கிறது. இந்த தர்மத்திலே முக்கியமான காரணம் வந்து எல்லாம் பாவங்களை இறந்து விலகி நல்ல காரியங்களை நடத்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்து, இதுதான் முக்கியமான தர்மம். இந்த தர்மத்திலே நாங்கள் பௌத்தவோ ஹிந்துவோ கத்தோலிக்கோ இஸ்லாமோ எல்லா மக்களுக்கு வேறு பேத மாதிரி இல்லை. எல்லாம் இந்த தர்மத்திலே சந்தோஷமான கருணை அன்போடு இருக்க முடியும். இதுதான் தர்மம். இது நாங்கள் தமிழ் மொழியில் மிகவும் சொல்லி இல்லை. எனது நண்பர் தமிழ்நாடு உள்ள வந்து இந்த விஹாராதிபதி எனது கருணை நண்பர் சன்னஸ்கல இந்தரத்ன தேரர் வந்திருக்கு. அவர் தமிழ் மொழியில் பெருசா மாதிரி இந்த புத்த பெருமானுடைய முக்கியமான போதனைகள் செய்வேன். இந்த நேரத்திலே நான் கொஞ்சம் சிங்களாக்கள் வந்து நிற்கிறேன். நான் සිංහලத்தில் சொல்லுவேன். විශේෂයෙන් අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය ඇතුළු සියලුම අපේ ආගම නායකතුමන්ලාගේ අවසර, ඒ වගේම අපේ විශේෂයෙන් ආරක්ෂක අංශවල අපේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමන් වෙනුවෙන් සැපෙමිනි අපේ සහකාර පොලිස් අධිකාරීතුමන්, අනිකුත් පොලිස් පරීක්ෂකතුමන්, ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ සිටලා අපිත් එක්ක දීර්ඝ කාලයක් සාමීය සංහිඳියාව වෙනුවෙන් වැඩසටහන් කරන අපේ ජාතික සාම මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක අපේ ආචාර්ය ජහාන් පෙරේරා මැතිතුමන් සැපමිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපේ යාපනයේ සිංහල වෙළඳ සංගමය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා අපේ ගුවන් හමුදාව නියෝජනය කරමින් පලාලි කඳවුරේ අපේ නිලධාරී මහත්වරු ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදාව නියෝජනය කරමින් අපේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ අපේ 512 බල සේනාංකය, ඒ වගේම යාපනයේ ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය පෙරටු කරගත්තු නිලධාරී මණ්ඩලය, අනිකුත් සියලු දෙනාම සැපමිලා සිටිනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ සංහිඳියාව සාමය ඇති කරවීම සඳහා මට සඳහන් කිරීමක් වුණා. අපේ යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ උපකුලපති අපේ මහාචාර්ය ශ්‍රී සංඝරාජා මැතිතුමන් අපි විශේෂයෙන් ආරාධනා කළා. මේ සංහිඳියාවට සාමයට දෑද්දිගු කරපු බොහෝම කාරුණික මැතිතුමෙක් තමයි අපේ සත්ගුණ රාජා මැතිතුමන්. අපේ යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල ළමයි 10 ගණනක් සිටිනවා. ඒ හැමෝම එකමුතු කරගෙන ඒ සියලු දෙනාම එක මාවතකට ගෙනියන්නට දමිළ සිංහල මුස්ලිම් කියලා ભેදයකින් තොරව හැමෝටම සමානාත්මයෙන් සලකන අපේ
උපකුලපතිතුමන් බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. එතුමන් මම ආරාධනා සිද්ධ කරා. ඒ වගේම අපේ කණ්ඩායමේ පිරිස් ගිහිල්ලා දැනුමත් කරා. ඉතින් එතුමන් බොහොම කරුණාවෙන් මේ සඳහා සැපමිලා තියෙනවා. එතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය අපි බොහොම අගයනවා. ඒ වගේම මං හිතන්නේ විශේෂයෙන් අපේ දකුණෙන් සැමිරලා ඉන්න සිංහල ජනතාව අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා මේ යාපනය ප්‍රදේශය තුළට පැමිණිලා අපි මේ දමිළ මුස්ලිම් මේ සියලු සංස්කෘතීන් අගය කරගෙන ඒ අයට වටිනාකම් ලබා දෙමින් අපි කටයුතු කරන්නට ඕන. ඒ කටයුතු කිරීමේදී අපි යම් යම් විදියට මේ අයගේ හිත් පෑරීම් සිදු නොවන විදියට කටයුතු කිරීමත් අපි හැම කෙනාගේම සංස්කෘතික අංගවලට ගරු කිරීමත් මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. නිසා මම මේ අවස්ථාවේ කෙටියෙන් සඳහන් කිරීමක් කරනවා. මොකද අපේ බෞද්ධ දර්ශනය තුල තියෙන්නේ ආගමක් ප්‍රවාදනය කිරීමක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන් මම මේ යාපනයේ ප්‍රදේශයට සැපමිලා අවුරුදු 23ක කාල පරිච්ඡේදය මම උත්සාහ කරේ මේ යාපනයේ ජනතාව තුළ තිබුණු සිත් රිදීම් යම් විදියට මේ ලෝකයේ තුල කුරිරු තත්ත්වයකට පත් වෙලා මිනිස්සු හැටියට අපි නොඑක් විදියේ ආත්මාර්ථකාමීන් අපේ ජීවිත නොඑක් විදියට බිහිසුණු විදියට හසුරුවන්නට ගත්තු උත්සාහය ඊ타මත්ම වැරදි සහගත දෙයක් කියන එක අපි දන්නවා. ලෝකේ පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨ ශාස්ත්‍රූන් හැමදෙනා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, ඒ වගේම අපේ Hindu ශිව දෙවියන්, ඒ වගේම විෂ්ණු, ඒ වගේම ඊශ්වර, මේ හැම දෙවිවරුන්ම, ඒ වගේම අල්ලාහ් දෙවියන්, මේ හැම කෙනෙක්ගේම පණිවිඩය උනේ අපි සාමකාමී වෙන්න, සංසුන් වෙන්න, හැමෝම එකමුතුව කටයුතු කරන්න කියන පණිවිඩය. ඒ අනුව තමයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු ධර්මය මං හිතන්නේ ලෝකයේටම සනාතනික, ලෝකයේම අවිහිංසාවාදීව අපි එකතු කරන්න පුළුවන් දර්ශනයක් තමයි බුදුහාමුදුරෝ තුල තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරෝ සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛි සත්තා, සියලු සත්වයෝම සුවපත් වේ කියන එක තමයි බලාපොරොත්තු. අපි මානව වර්ගයා මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි, සියලු සත්වයාම සුවපත් වීම තමයි උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු. ඒ සුවපත් වීම සඳහා උන්වහන්සේගේ ධර්මය ලෝකයටම දේශනා කළා. මේ දේශනාව තුළ මං හිතන්නේ අපි විශාල වශයෙන් සඳහන් කරන්න යන්නේ නැහැ කාල වේලාවත් එක්ක. නමුත් උන්වහන්සේ මේ ලෝකයේ තියෙන කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය අගයලා, ඒ වගේම අපි ආත්මාර්ථකාමීන් තොරව පරිබාහිරව සතර සංඝහ වස්තු වලදී සඳහන් වනවා දානය, පියපර්චනය, අර්ථචර්යාව, සමානාත්මතාවය. ඒ සමානාත්මතාවයෙන් කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? අපි හැමෝම එකා වගේ ජීවත් වෙන්න අඩිතාලම දාන්නේ කොහොමද කියන එක උන්වහන්සේගේ දේශනාව තුළ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුංචි ශ්ලෝකයක් සඳහන් කරන්නම්. පරෝපකාරාය පලන්ති වෘක්ෂක්, පරෝපකාරාය වහන්ති නද්යක්, පරෝපකාරාය රුහන්ති ගාවක්, පරෝපකාරාත මිදන් ශරීරම්. මේ ශ්ලෝකයේ තුලින් කියවෙන්නේ මේ ලෝකයේ සියල්ලක්ම අනුන්ට උපකාර පිණිසයි හටගෙන තියෙන්නේ. මේ වෘක්ෂයෝ, ගස් පළ දරන්නේ අපේ ප්‍රයෝජනය සඳහා, අපේ ශරීරයේ වර්ධනය සඳහා. ඒ වගේම මේ දේශය තුල නදී, ගංගාවල් ගලාගෙන ගිහිල්ලා වතුර එකතු වෙන්නේ, වගාවන් සරුසාර වෙන්නේ, ඒ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ අපේ ජීවිත සකස් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම එළදෙනුන්, කිරි සම්පත අපිට ලබා දෙන්නේ අපේ ජීවිත පෝෂණය කරන්න. සම්පූර්ණයක් සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් මේ ලෝකයේම අපේ ජීවිත පැවැත්ම වෙනුවෙනුයි, පරාර්ථකාමීත්වයෙනුයි හැම දෙයක්ම යැපීමක් තියෙන. ඒ නිසා අපි පරෝපකාරාය, අපි අනුන්ට උපකාරයක්, අනුන්ට සැනසීමක් පිණිස අපේ මේ ධර්මයේ, අපේ මේ ක්‍රියාවන් හැම දෙයක්ම සැකසිය යුතුයි. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දීපු පණිවිඩය. ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ තුලින් විශාල වශයෙන් මම සඳහන් කරන්නට යන්නේ නැහැ. නමුත්
ප්‍රධාන වශයෙන් උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණා මිනිස්සු එනකොටාගෙන ම්ලේච්ඡ විදියට තිරිසන් විදියට ජීවත් වීමේ ස්වභාවය නැති කරන්නට නොඑක් විදියේ ක්ලේශ ධර්මයන් අපින් නැති කරලා ඒ ක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන් පරිබාහිරව හොඳ මිනිස්සු උසස් විදියේ ප්‍රතිපත්ති ශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරන මිනිසුන් බවට පත් කරන්න. ඒකටයි මේ ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ධර්මයේ තුලින් සැනසෙන්නට හැමෝටම පුළුවන්. ඒක ආගමික ભેදයක් නෑ. මේක ලෝකයේ මහා උතුම් දර්ශනයක්. ඒකට අපි බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් මේ බෞද්ධයෝ ගොඩනගන්නේ කියලා බෞද්ධ පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්නයි කියලා සඳහන් කරේ නෑ. උන්වහන්සේට ඕනේ මුළු ලෝකයම සාමකාමී කරන්න, සෑමෝම සතුටින් එකමුතුව කටයුතු කරන්න, මනුස්ස ගුණධර්ම නගා සිටවන්න. නිසා ඒ අරමුණේ පෙරදරි කරගෙන තමයි අපිත් මේ මහා සර්ව ආගමික සමුළුව පවත්වන්නේ. ඉතින් අපි අපේ අවුරුදු ගානක මිත්‍රයන් හැටියට අපේ සියලු ආගමික නායකයන් අපි මං හිතන්නේ අවුරුදු 15ක 18ක වගේ කාල පරිච්ඡේදයක් යාපනයේ ප්‍රදේශයේ අපි වැඩ කටයුතු කරා අපේ සියලු ආගමික නායකතුමල්ලා. ඒ හැමෝම එකතු වෙලා එක හඬකින් මේ සමුළුව සිද්ධ කරන්න කටයුතු කරා. ඉතින් ඒ සමුළුව සඳහා සැපමිනි අපේ සියලුම පිරිස් හැම දිනාටම අපගේ පුණ්‍යානුමෝදනාව හා ආශිර්වාදයේ මේ අවස්ථාව තුළ පළ කර සිටිනවා. නිසා අන්නයිරුවෙන් නම් සොගරයෙන් සඳහන් කරන්නට නොහැකි වුණත් අවුරුදු ගණනාවක අපිත් එක්ක සම්බන්ධව කටයුතු කරපු සියලු දෙනාම මේ සඳහා සපමිලා සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරනවා. ඒ හැම දිනාටම අපගේ ගෞරව ආදරය ප්‍රකාශ කරමින් මේ සමුළුව තව තවත් සාර්ථකව සිද්ධ කරගෙන හැම දිනාගේම අවබෝධය ගෞරවය තහවුරු වන විදියට හැමෝගෙම එකමුතුකම රැඳෙන විදියට මේ කටයුතු නිමා වෙනවා කියන මම ප්‍රාර්ථනාව සිදු කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උங்கள் எல்லோருக்கும் மும்மூர்த்திகளின் சரணம் இறைவன் துணை. நன்றி, வணக்கம்.